A o le I a mataina le tātou tapo inga o le whasolonga nei o vi inga o le tapo inga e a matai le pese a Getsemane. O na so le ma le vi inga Cannons Creek pe a uma le feitawina o le tuspa ia ma le tatalo. Ia a o le pese a polua e whai uai pe a uma le whamantunga o le whasolonga na o tātou vi inga o le tapo inga. Ia e Sauniga ia o whai pese. Ia tau ina e whamanwia le tua e la tātou tapo inga i le nei tai au. O tātou tāpua I le tua. O le ali o lo paolo lea I lo I tūtau matau. E le taia o e le lai le ao, po le masina I le po. E leo leo le ali ate o I mea leanga umalava. E leo leo mai o ia I lo wanganga. E leo leo le ali I lo ulu fafo, ma lo ulu fale. E a mata mai nei lava, ai o I le whavavau.
e o tātou te tālo. O e lava o le atua leo leo, sa e leo leo ina le savalinga umia lau whanau i le nā Tausaga. Lea ua e momoli na mai le soifua ma le ola i le amatanga o le nei Tausaga fau. Ulu fale mai lau whanau ma lau e kalesia o itu tino lo tino keriso. Ma tau te whaafo i le vi inga ma le whane tanga i ate oe. Ono loa lofa ma lofa maoni. Ma tau te talo nganga pa i aia fio mai e te tautoa lua ina la matou tapua inga nei. Ia whaia lava i le nganga ma le whamaoni. Ai ai wai se vi inga o laua fio oe o le atua le tama le alo ma le nganga pa ia. Amene. E o tātou vi le atua il pese ua Sauniga e Getsemane.
Whaitau ina o le tuspa ia. Tusfifilia mo le nei aso e tusa ma le whaasolongo tusi o le tuswhaitau aso mo mai le whenga inga fau o le vangalia mareko. I lona matau pue lua tātou te whaitau whewa wat. Mai le whaiu pue tolu e whangata mai le whaiu pue sfulma le tolu, sfulma le lua. Mareko e lona matau pue lua, whaiu pue tolu e whangata mai le whaiu pue sfulma le lua tātou te whaitau whewa wat i ai. Awo mai nisi a te ia wa au mai le tangata supa o lo fata ina mai e le toa wha. Sila fia e sula ato fatua tua o na whetalai atu lea o ia i le supa lo watali ie ua wha mangalo ina au angasala. Se ale mea ua tautala ai whapele nei tangata ua whai le atua e mawhaia e ia te ai o na wha mangalo ina au angasala o nā o le tō tasi o le atua lea. Po le whea whaingo fie. Po le whai atu i le supa ua wha mangalo ina au angasala. Po le whai atu i nātu la ia ma avelo moenga ma savali. O te whai atu ia te oe, i nātu la ia i nā avelo moenga ma alu atu i lo fale. Whamania maile ngāngo le tua le tātou whaitau ma whalongolongo i nā whionga tū mau ati a te ia lona lava vi inga nei se iau i le whavavau lava. Āmene. Heo tātou tālo. E pa ia lava laua whio le tua o le na whaia le langi, ma le langi, ma mea o tumuai. Ma mau alunga, ma sili ese le mea te whio ai. A o matou tali tonu foi ma wha tua ola o lo e lotoi le mea nei. O ala wa whio na e whetalai ala iai e su kariso lo walo le mea iai le toa lua. Po le tō tolu i lo suafa i ei whātasi ma oe. Wao whanga poto mai lau e kalesia, o lau whanau ma lau wāinga, o itu tino lo tino ke riso i le neila lo langi. Se o matou whafo i le vi inga ma le whane tanga i ate oe ono lo alofa ma lo whamaoni. O wau ma vai atu le nā Tausaga sa matou sawa vali mai ai le ala umi. A lea ua e momoli na mai lo alofa tū noa le soifua ma le ola o lau whanau. O matou tū vai mai i le nei Tausaga fau. Ma o lea fau wa a mata ina la matou savalinga i le nei foi Tausaga ma lo matou le mauti noa. O matou o mai e a samo atu i lau a fio.
Se o mātou sa ili atu I lou finangalo. Ne teita ingo I mātou e a mata ai la mātou savalinga I le nei Tausaga. Mātou whawhitai ono whamanuianga o le Tausaga o mawai. Whamanuianga o le ola. Whamanuianga o me tua iai lo mātou ola. Whamanuianga whale mawhauwhau. A o whamanuianga fo I whale anganga ua e fo ina mai moi mātou. Tā mātou sāwa vali mai lava ma le mautinoa whenga I fo I mātou malui tau o le ala. A o lea ua e au maia ro mātou wola I le nei tai au. E oi fo I mātou savalinga mai e pele I ai mātou ua e whamanawa ina lātou whiau. Ma ua fe moela lātou savalinga. A o le ngā solonga leo le soifua ma le ola o le tangata na e whaia. O le aso e whana wai ma le aso e oti ai. A ua uma foi ona e whatatia le ala fua o lo mātou ola I talatu o le ola nei. A ua o e lava na e whetalai ua e saunia le no foanga mo e whatuatua ma talitonu I lau fio. Mātou whawhitai, wā o leo wa mātou taunu mai, sa mātou talo ina ia momoli mai e lau fiolo mātou ola. Leo o mafuta lau e kalesia mau tangata whātua tua ili nei tai au. Ha foi lava le vi inga I ate oe. Mātou whawhitai ono mātou mafutanga I totonu o le kalesia ma lea u Lotu. Mai se foi o mafutanga whale ainga nei vai tau o le whiasia sia. Mātou whawhitai ono ala o whamanuianga o e whatumulia ai le oli ma le fia. Ne ngata o le vai tau o le Christmasia e mai se foi o le whaulu whale mai o I mātou le nei Tausaga fau. O e sa whai malanga mai, ma mātou mafuta whatasi totono a inga maulotu. O lea wa mātou langona le anganga whawhitai ma le vi a e ate oe. E oi foi na langona le leo le whano noa ono mawhitanga. Ma e pele I ai mātou e Vailaau ina I le amatanga o le nei foi I Tausaga. Ai o le soifua ma le ola o le tangata whatuatua I le ngata I mea o le ola nei o mātou manatu ma lo mātou whatuatua I lau fio. Wa e saunia me sili mo I mātou I lou māloe whawawau. Mātou whawhitai ono aua fionga o a vea mataiala mo I mātou, mai lava le nā Tausaga, le whau a mata le nei Tausaga, sa I linga o le samo atu o lau whanau I lau fio, ma lau whetalai mai mo I mātou, whatumulia ai mātou I au whamanmianga. Mātou whawhitai lo nganga pa ia e tautoa lua ina pēa I mātou, teimi e le atoa toa ma le mautinoa ai, la mātou savalinga e te whaatonu folau ia I mātou, ma e tai ala la mātou savalinga. Sili la mātou whawhitai ona o le tongi ola o le tangata angasala. Sauniga I lo lava alofa tunoa. Wa e fo ina mai ai lo lava alo pele, o lona soifua ua whaamalingi ina, lona toto, ma lona tino whaamamomo ina mo I mātou, o le taulanga ua o sia e lau fio, e na ia whamangalo ai mātou o lau whanau. Tu mau ia te oe o le vi inga o le whamanu, a le whanetanga e whavavau. Mātou whātou ese ma whamau lalo I o luma o mātou mauti noa lava, o I mātou o se whanau ngā sala, vai mātou ma le ato toa. Tele o mātou se ma o mātou whale tonu. Sili atu lo sila fia o mātou leanga na I lo ni mea mātou te iloa. O mātou atu tamase e whamangalo mai mātou o lau whanau. O lau lavalo fatu noa e whamamai mātou I mea ua le au I aila mātou I loa ma le au I aila mātou ngā whatia. Tama e whamangalo mai I mātou. A mangalo lau e kalesia.
mangalo mātou ainga, mangalo mātou tiute o le lei o na whaatino ina, mātou whamoe o e lava e te moa au mamuli au ia mātou savalinga. Mātou te talo ma tui nātu iau luma, lau e kālesia nei whale tolu au lotu i le nei vaenga o le atunu o mātou mafuta whaatasi ai. O mātou whamoemoenga mo lau tala li lei ma le atia e ina o lau e kālesia e ala i au lotu. Mātou te talo e whamoemoe lava i ate oe lo mātou vai ma lo mātou le atotoa whamanuia mai. Mātou te talo i a inga lotu uma ina e whamanuia o lātou lava singa ma whamoemoenga mo le lumana. A tia e ino a inga ma whanau sa i linga o manuia o tono le nei e tunu. Mea e tango lima i ailo mātou wola i le tino nei. A le atia e ina foi o lau tala le lei mātou talo whamanuia. Mātou tui nātua mātou whanau, a mātou whanau ngā lulue, ma mātou whanau a o onga sa i linga o le poto ma le atamai. Ia mātou te talo i e foa i le whanau. A wanoa o tā leni e mawhai o na e whaao ngā ina i o lato wola i le lumana. O ni mea whai ngā luenga o ngā i o ao. Mātou te talo mo ne tunu o New Zealand o mātou no nofo ai. Ma ua vai tamaina o mātou wola. A tia e o mātou a inga, ma tia e lau kālesia. Mātou te talo whamanuia, a manuia o na whainga upu whai o malo, o matanga luenga ese o lo ngā lulue mo le leilau tele. Mātou te talo i e whamanuia o le tala le lei a laua fio o lo whaasolo pea lona sosolo i tutono nei e tunu. Mātou te talo i e eilo mana malo nganga i a alu lau tala le lei ma le mana. Mātou mana tuolo mātou atunu o Samoa, o mātou ainga, ma o mātou nu, ma mātou e kālesia, o e o lo whamuli mai tono le atunu, ma tautua mo la o fio i sosiala, mātou talo i e whamanuia. Mātou tui nātu le lau tele o le lorangi, ma o na tōtu ngā atunu o lo whengai mataua ma. Vai inga po atunu foi o lo a whaina o no whale tonu o le natura o mea a whaina ai le soi fua maleola. Mātou te talo i ailo tō o file mu i au ala mai a te oe. Ala e whawhaingo fia ai o na maua saulo tonga o tangata. Ia mātou te talo se taimi mātou whalongolongo i lo whetalai mai a te tala o mātou loto, ma o mātou nganga, mātou whalongolongo ai ao mai au o fionga mo i mātou. Ia vea i pēa o fionga e whai masulu i o mātou vai. Ma se malamalama i o mātou wala. O mātou te talo ia, mani ta talo lilo, ai le lilo i lau si la whanga, whai alo lava whina ngalo, ai le o mātou loto, wa o mātou te talo, ma vala au e ala ia Yesu Keriso. Le li mal faolo le wa i mātou te talo, lo mātou tamai o li lang. E o mai lo malo, whai alo whina ngalo i le lalo langi e peo no whai le langi. Te mātou le asoneia mātou mea ai e te tau ma le aso. Whamangalo i a te mātou i a mātou sala. Peo i mātou whoiono mātou whamangalo i nātou. Ie wanga leanga mai a te mātou. Aua foi e te ina i mātou i whao sosonga. A ia e la vea i ai mātou ai leanga. Wai o le malo malimana. A toa malivi inga e whawa vaulawa. O le pese langi ina e Cannons Creek, mao ai ale tātou foai.
langa lava o le vi inga ma le whawhitai ma le whane tanga o mātou wōfo i nā tuai nei mea lofa. Au fua o loa lofa ma lo wanga le lei o tā leni ma le soi fua whao ngaina. Au mātou toi ofo i nātu oni a mātou tā ulanga mō lau a fio ma lau tala le lei. Whapa ia maile nganga o le foai. E sili ona e whapa ia ina o mātou wola e ngāru lue ma tau tua mō lau a fio no lo lava swafa Yesu. Amen. Ono lewa tātou whaitapua inga mai a le tātou whale tolu i nei. Ia e veilo leo e whaima sui o le nei au lotu e whamanuia atua i le Tausaga fou. E sungai whai au nofo a inga i tono le kalesia i Cannons Creek, ma o lātou whalitua, ma sunga iawa. Ia, whapea fwoi le e kalesia i Getsemane, sunga iawa o whalitua, malma malu o au lotu o le tātou whale tolu nei. Ia, mātou te whamanuia atua i le Tausaga fou. Ia, whamanuia le atua i le tātou whale tolu nei. Mai se o lotu mai kalesia ma o tau whamoemoenga o le nei Tausaga o Savalia. Tele whamoemoenga te tele lo a ngai ai ia lea au lotu, ma lea au lotu i la tātou Savalinga o le nei Tausaga o te talo whamanuia le atua. O alo tau lotu te tele i le whiau malingaluenga le atua. Ia ma wha fia ma wha oli ina o tau e le atua. I ana whamanuianga e fōa i mai ona o lana tala le lei o tātou no nofo tutu i ai. Ia i lana whiau malana ngā luenga. Whamanuia atu fō i le Tausaga fō i nisi lau whai ngā luenga sunga i whawhengainga ma whalitua. Ia mai se fō i o a inga o Asia si mai. Ia maua tātou whaitapua inga whātasi o le urua ia saole nei Tausaga fou i tonu o le malu o le whakasai porua nei. Hamanuia le atua o a mafuanga o le Asia simai. Ia le alofa ma le anga le lei o le atua. E o tātou te talo. Ia maalie upua lo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto i lau whawhawhaunga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tōngi ola ina i mātou. Amene. O fia whaonga ina le whaiupu e se furu ma le lua o le tusi lea sa whaitawina mai le tusi o māreko i lona tāupu e lua. Le whaiupu e se furu ma le lua e whapea lona whaitawina o na tū lai loa lea o ia. Ua ave fo i lona moenga ma savali ane i luma o i lato uma. O na ofo tele ai leo i lato uma ma vivi atu i le tua ua whapea. Ua tatou le i loa mai ana mua se mea whape nei. Tulai lo leo ia ave lona moenga ma savali ane i luma o i lato o na ofo tele ai lea. O i lato uma vivi atu i le tua ua whapea. Ua tatou le i loa mai ana mua se mea whape nei. O le manatu au tu o le vai aso taluai. Ma le manatu au tu o le vai aso le nei. E whapea lona whaitawina. Ua maua Yesu. Finding Jesus. Maua Yesu.
A le manatu au tu o le vai aso le nei e whapea. Whetaia inga. Whetaia inga o le whaasa moa ina lea e le tusi whaitau aso le upu whaperetania o le encounter. O le encounter. Awa o wha upu ina se manatu au tu o le launga e a mata il tātou whainga malanga wha le tolu i le nei Tausaga e whapea. E maua Iesu i whetaia inga. E maua Iesu i whetaia inga. Finding Jesus in encounters. Finding Jesus in encounters. E maua Iesu i whetaia inga. O le upu encounter, lea ua whaasa moa ina i le tuswhaitau aso whai mai o whetaia inga. O le upu e whamatala ai ni whesota inga i le vao tangata wali ai, ona o ni mawhauwhaunga o lo whetenai. O ni mawhauwhaunga i leo whe malamalama i ai tangata. O na tupu ai leo le mauti noa po le whea, le mea tonu e tatau, o na whamalia i na ai mawhauwhaunga. O na tupu ai loa leo le whe malamalama i, tupu ai le white na inga o mawhauwhaunga. Ono se mata upu o lai ua whai ai ni mawhauwhaunga o tangata. On tupu ai loa leo le mele o le encounter, o le upu counter o lo te e atu i se mawhauwhaunga po se talitonunga o 6 tangata. To counter somebody meaning that you don't agree with that person. O le winga la leo le encounter o le ua o wheso tai tangata ia i ni mawhauwhaunga whitenai. Ma ni mawhauwhaunga o lo tupu ai se lewe malamalama. Ma wale mawhai ai o na mali lie whaatasi i se whai unga le leie te tau o na o i ai se talanoanga o se mtau. Mea la le tau o le encounter. Mea lau whaasa moa ina e le tusi whaitau aso le upu leo le encounter whai mai o le whetaia inga. Ia, o mānei a fo sia whaasa moa ina. A le mesili a tātou malamalama i le winga moni o le upu leo lo whaasa moa ina. Ina i tātou malamalama i po le atonu lava le mea o lo o a ngai ai le wheau ma le manatu au tū. O le whetena inga o mawhauwhaunga, o le whe malamalama i o tangata, ma ua le maua ai se whai unga le lei, ma se malienga le lei, o na tupu ai lo leo le meleo ua iai a whetena inga. Mai mawhai o na o ia whetena inga lea i ni whai unga le lei, tupu mai ai a misa ma, tupu mai ai ia whetaua inga i le vao tangata, tupu mai ai le leio ngā ngana e whaau ngā e tangata ia ona o le melea ta ua o le encounter po le lewe malamalama i o tangata. Ma sani la me io e ta ua o encounters po whetena inga o no o atui fe misa i ai tangata, fe misa i ai usonga, fe misa i ai unga li, fe misa i ai whai ngā wō, fe misa i ai nu, fe misa i ai whalapu putonga, fe misa i ai fo i au lotu, ono o le taunu unga o le melea e taua o le encounter ono lewa iai le malamalama o leisi.
A o le titi a o ina misa lo tamama lo tina. O ai misa so. O masani ona o whaalongo ma o vai te ao ina misa ia lo tamama lo tina. Toa valu mātou o mā uala ma lo uso la ititi la iti le toa valu lea. Ia fuala ia i leisi toa ono ia e toa valu mātou lo ninga whaiasi lewa o na tupul me lea o mātou o le miso. Aolai na misa, ia ona te vale o lo tina, ma ave ia lan whanau tama la iti e toa lua, ma ave la toa aiga. A le ainga lea, e lesi pito le nuu ai tasi. A wa le unga li lea, o le tamaa loe sau i le tu i tai o Vaiala, a le fafine sau i le tu iuta o Vaiala. E su e ngofia la le unga li lea, su e maitai. Ia, ai aolo la ina misa, ma tupu la le mele o le lefe malama la maa. Ona te valo leo le lo matua ma ave lan whanau le to lua ave lo na ainga e lesi tu o le nu. Ia, o mea e maua i meo encounters e misa unu ngali ai a whaina atua i mtamaiti. Mai na tawa ai ia meo tēna inga. Au tele tonu foto tele o tātou e masani le me leo tēna inga ia. Ia tono a inga usonga. O ina whai mea a inga e. Ia o tailofo e taita wai fo i o ta uso ma o te tua whawhine. Ka pena o mā tātou o le vāenga la leo o le e tau o le encounter o se vāenga o le soifuanga o tātou tangata. Tanga le tutusa uma langona o tangata. E le tutusa uma foi mawhauwhaunga o tangata. E le whealo whani uma foi ni unngari. Mani usonga. Tau launa sa uni tātou. Pewhahe wheo na tali le melea o le encounter. E se senga o mawhauwhaunga. E se senga o teletonunga. E le whe malamalmai o lesi tangata i lesi tangata. Ia, sila folto, meisel to telo tātou o lo tau muli encounters o le whea ngai ma tātou, ma tātou o tunu i Samoa, le ngata i lunga o upenga o sota inga, ia mangangana o lo whao ngā ina i tangata. Ia, tēnā inga fōi ma encounters o lai, ma wai tonu upu whai o malo, tātou māsani ai. Mea lai e tau o encounters. Lea lai tala noa ai le ngaso longa o tuisi whaitau o le vai aso nei. I mea ia o whetena inga. Le ngaso longa lao le nei vai aso. Au te whiau maia ni tala se tolu o encounters o lo ia. Le encounter mua le encounter le vao. O Yesu ma le taitai o le toa se lau. O taitai o toa se lau a mai lana au auna. Ma ua manao e fia wha malolo ina lana au auna. O na ave leo le ave ai o ia Yesu. Au wale alu iai le taitai. Ia ona e manatu le taitai o le toa se lau e le a unga ia ma Yesu. Me le na manatu ai o le alu i o. Au ave le ave ai ana au auna. Na whai le li o lana au auna lo mai e fia wha malolo. Ia lea lana wha malolo ai Yesu le au auna le taitai o le toa se lau. O le si tala o le vai aso nei o le tala i le encounter i le vao Yesu ma sakaio. Tātou loa tala i a sakaio tangata e whai mai pupu sasa. Ia na alu lea ua sau le malanga Yesu i le nuu le i sakaio. Ona e pupu ma sakaio. Ia ua le o whaatasi ma tangata u umi. Ua alu loa e lungo la au.
o le ngō la au le suka molo mo tautu te leo mantua le tala tamaiti o suka molo le no la. Ia awa vea lale mea lea ma mea ua vala awa Iesu ia sakaio ma ua vala au e luifo I lalo ma la au. Ono leo le aafe atu Iesu I lo na inga. Le sila na encounter o lo whamatala I tu sveitau o le vai e so nei. Ia, ma le encounter lo na tolu e fio e isi whamatalanga o le o atu o le tina ma uso o Iesu e fia mana o e fia vaai a Iesu a lo fea ngai Iesu ma lan ngaluenga fola ma lan ngaluenga whamalolo o na tali leo Iesu o lo tina ma uso o I lātou te whaial fina ngalo lo tama. Lesi la lea encounter ma le tala noanga I le mea o lo tau whamatala I. Fōlinga mai la I le ngā solonga o tala ia I le sa I linga o le winga moni o le upu lea o le whetaia inga po encounters o lo au mai ai ia le awa noa o so se tangata e mawhai ai o na wheiloai ma Iesu I so se vaenga o le soifuanga. O le tala la lean tātou whaitauina ma le whai upu leo wa whaao ngā ina e whai mamatua, whai mai le whainga o le whai upu o na tū lai loa lea o ia wa ave foi lona moenga ma savali ane I luma o I lato uma o na ofo tele ai leo I lato ma vivi atu I le atua ua whapea ua tātou le I loa mai ana mua se mea whapena. O le whamatala ina lea e mareko o le whitaia inga lea I le vāo o Iesu ma le autusi upu o e sa mai moa ina le whamalo lo ina e Iesu o le supa. O lo le sa tātou whaitau o le arunga o le tala e whape o le supa ia o le tangata o le mwhai o na whealuai. A le ala ua whata mai e ana ua e toa wha. Ai o mai ua tumu le whale lea ia Iesu. A ua fia o le mai o le meo lo ia Iesu e whamalo lo ai. Ia o no lo le eva vane lunga I le taua lunga o le fale ma tutu ifo ai le fata lea sa la tau fata ina mai ai ia le mai I luma tonu o Iesu. Ia o I la lea tupu ai le mea lea o le encounter, le mea na tupu. Ona o le feta lainga mua lava Iesu na fai ina ua o atu ia le supa I ona luma lo watali e ua wha ngalo ina au ngasala. Lo watali e ua wha ngalo ina au ngasala. I le tali tonunga o le autusi upu. Mai latou o e sa whalongolongo le whitalainga lea Iesu. E le whamangalo ina e se tangata ni angasala na o le atua mao I la le na tupua I loa le mele tau o le whetaia inga le au whasamo ina o le encounter na mafua mai I na. O no le se senga o teltonunga o tangata. Teltono ia le autusiupu na o le atua e mawhai o na ia whamangalo ina angasala. Ai te tonu Iesu o le melen Vailaau wina ai o ia e lon tama lo watali ie o whamangalo ina o ngasala. Sila fia le leia e Iesu mana tuna tunga o le autusi upu o na whaile o lana whetalainga lea e maa lia le whainga o le whetalainga Iesu e pei e fō linga voi le numi ai mawhauwhaunga o tangata ai o lo whamatala e Iesu ni mea se lua e tutusa le lei lava lona whai unga e nā lai on whai e Iesu vitalainga o le whea e whaingo fie mō tau
O le fai atu le supa ua wha mangalo ina o ngasala. Po le fai atu i le supa i nā tu la ia ma avelo moenga masavali. Tusa le al fai ungo mea i e lua. Po le fai atu o wha mangalo ina o ngasala, po le fai atu i nā tu la ia i lunga ma avelo moenga ma e savali. It brings the same result. O le wha malolo ina o le tangata mai. O lo whao ngā ina i Iesu se whainga o le whetalainga ina ia malama lama ai tangata ia. O le mana ma le pule o lo ia Iesu e ma whai ai o na ia whaia mea uma ia. O le wha mangalo ina o ngasala ma le wha malolo ina o mai. O na whai uro leo le tala lea i le wha matalanga a mareko e wha pea. O na tū lai lo lea o ia. O ave foi lona moenga. Ma savali ane i luma o i lato uma. O na ofo tele ai leo i lato uma. Ma vivi i atu i le atua ua whapea. Tātou te lei loa mai ana mua se mea whapea. Whai uina lea e maa reko o le lunga o le encounter lea. Mai fo linga mai, o lo wha matala ina e mareko, ia le unga o le whetena inga lea, po le whetaia inga lea i le vao Iesu ma le autusi upu, o se whai unga le lei, o le encounter. E leo se whai unga na whetena iai, au mawhai, o na iu le lei, ia le whetena inga lea na tupu. Ma le lefe malam la mai o tangata il mata upu le o wha mangalo ina o ngasala. Le whai mai lau tusi upu e le ma whai e tangata ola o na i wha mangalo ina o ngasala. Se i vanga nā le atua. Le alai whai atu Iesu o le whea mea e whitau i mautou. O le whai atu o wha mangalo ina o ngasala. Po le whai atu tū la ia i lunga avelo moenga. Mai e alu i lo whali. Ai ina ia outo i loa o lo i le atali o le tangata le mana e wha mangalo ai ang sala o leo te whai atu ai. Tu la ia ma avelo moenga mai alu i lo whali. Tolu ni vaenga tā ua o nia o onga mo tātou o le encounter lea ia po tena inga lea po le whetaia inga lea i le vāo Iesu mauna so. E o mai nia o onga mo tātou. Mua. O lo ia Iesu ke riso le pule na te whamangalo i nā iang sala. Me le iloa e tangata. Ai leo le mele na laio no mai wo le supa. E mo moli mai le supa ia Iesu. E le io mai a mea se i whamangalo anga sala a le supa, e le ai na ala na au mai le supa ina ia wha malolo i Iesu. E ele te tonunga o tangata i utaia o mai. E a fua mai le angasala. O se anga tangata ua sala. Ma ua le tala whea ngai ma le finangalo le atua ma lan sila whanga, o le afuanga leo mai, o le te tonunga leo tangata i utaia. Ma e ta tau ona wha mangalo ina angasala. Ina ia maua i le wha malolo ina o le mai. Le alana a mata ai le wha malolo ngā Iesu. I lana whetalainga lea lo watali ie. O a wha mangalo ina o angasala. O le ngā luenga wha malolo Iesu. E wha malolo ina ai mai. O le wha alinga leo le mana o le atua. Na te sila fia ai. Angasala tangata taito tasi. Mana wha tino ina ai, e le ngata o le wha malolo ina o tino o tangata. E wha pia fo i le wha mangalo ina o lato wangasala. Ma o le mafuanga lea na laiona a mata le wha malolo ngā Iesu i lan whitalainga lea i le supa lo watali ie. Ua wha mangalo ina o wangasala. O le ao ongalo na lua, o lo ia Iesu le mana na te wha malolo ina ai mai.
I tala o le ngaruenga Iesu e fōlinga mai o le mea upito sili leo na sosolo. I le whaalongo a tangata. Ma le mamoli ina e tangata o le tala e winga ia Iesu Keriso o ana wha malolonga. Ma e fōlinga mai e foi o le taunu unga lea o le perfetanga le perfeta o Isaia e winga i le Mesia. Le ana whaitau ina e Iesu e na ua urufale o ia i tono le sunako. Mana susu e ina le tusta ai. Ona ia whaitau ina lea o le whaupunga lea mai le tusi o Isaia. Ua ia ulunga lea nganga o lea li. Wa wan whau mai ata ue fola le tala le lei e matitiva. Wa wina mai au e ia e whamalolo i e loto momomo. E tā lai le sao lo tonga i le tāwhianga. Mai a pupula matau e tā waso. E tu sao loto i e whasawa aina. E tā lai le tausanga e whina ngalo malie mai ai le li. Perfetanga lea i saia na whai i le whenga inga tuai. A leo toe tatala i Iesu i le sunako le tusta ai mana whaitau ale vaenga lava lea e tasi. A leo fau a whaatino ina i Iesu le vaenga leo le tiute wha mesia lea na fola i le whenga inga tuai e le perfeta o Isaia. Lea lau a whaatino i ma me tonu leo a whaatino i Iesu ina ua vatu le si. E le supa i ate ia. O le fola ina o le tala le lei e matitiva. Ma le wha malo lo ina o tangata mamai. Ma le tu sao loto ina o tangata mai me wha polonga ina mai. Wha polonga ina ai latu. E leo se tā leni nā o ina i Iesu. Ina ia vea mana ngā ruenga e whai. Peo to tele o tātou te aonga. A whai o kāmuta, ia o nei loa lea whauwhale, a whai o le insinia, ia o nei loa lea whai tā vale. E ala no, tātou i loa no wā o ina ai tātou. Ai o le wha malolo ina e Iesu o mai. Ma le wha sao loto ina e Iesu o tangata polonga. E leo se mea na o ina ai o ia. O lona Vailaau ina lea. O lona whau uina lea. O le finangalo leo le atua mo ia. Ina ia na momoli ina. Le saulotonga, le malolonga. I tangata o lo whiangai. Ma whaingata o lo lato ola. O le ngā ruenga wha malolola na wha tino Iesu. E leo sona tiu te wha fō mai. E leo ia se fō mai na alu e se universite. Po se aonga e wha fō mai e. Na te whai ai le ngā luenga lea. O lona tiu te wha mesia lea. Na valo ia ai o ia e perfeta o le whenga intuai. O le toe wha fōi ina i Iesu o le supa i lona ainga. Pe o na whai i Iesu i nā tula ia i nā avelo moenga ma e toe fōi i lo ainga. O le wha matala ina lea. O le tiu te ma ngā luenga wha mesia. E le ngata ina ia wha malolo ina o tātou tino. E na te wha malolo ina foi o tātou nganga. Mana au mai le saulo tonga i o tātou tangata. A ongalon tolu. E ta tau ona tau alunga tātou. Whetaia inga mai Iesu i le vi inga o le atua. Ma le mōni maua mareko i le mena tupu i le whamalolo ina o le supa ona ofo tele ai leo i lato uma. Ma vivi i atu i le atua, ua whaapea, ua tātou le i loa mai ana mua se mea whaapena. O le nkaunta le e whaolinga mai ua alia e le mawhauwhaunga o le autusi upu o no lātou lea talitonunga e le mawhai o na whamangalo ina e se tangata anga sala nao le atua. Lātou mawhauwhaunga lea. A lea laua whai e Iesu le whitalainga. O na whai le Iesu o le whamalolonga.
ma ua alu le tangata ua malolo. A lea lai whaiu le encounter lea. I le whaupunga lea a mareko. Ua vivi, ua ofo tangata ma vivi i le atua. E leo tā ua i a mea na iaise te e o le autusi upu le mea lea na tupu ua malolo le tangata. A le whai mai, ua vivi i lato uma. O no fo tele i leo i lato uma ma vivi i atu i le atua ua whapea tatou le iloa mai ana mua se mea whapea nā. Ma o lomo moli mai e ma reko ia le vaenga tā ua o le meleo encounter se te tau no o ia iso se encounter. Po ala vai ia whetaia inga ma whetena inga e whea ngai me tātou. E te tau ao na foi i se mea le lei. Te tau o na iu i se mea le lei. E te tau o na iu i se mea vi i ai le atua. E le te tau o na iu in whemisa inga i a poni whea taua inga. E le te tau foi o na o i se mea a mea e. A whaina i se soi fua si tangata. Pe a whaina i foi ia le lumana i on tangata. E le tau o na whapena. Le tala ma reko lea e whama tala mai. E leo le mea nana tupu i le whtaia inga lea. Po le encounter lea. O lea whai mai. O le unga na o iai. O le vi inga o le atua. E leo se ve misa inga i le vā o Iesu ma leo tusi upu. Mai fo ringa mai. Sia o onga tā ua lea mo tātou. Mauti noa lava i le ngā solonga o le tātou whai ngā malanga o le tātou whai malanga i nei. Te lefta ia inga tātou te whengai. Te le encounter se whengai mi tātou. Whanau a onga. Malo lātou tau mawhai na ia tau nu o lātou whamoe moanga ia lātou mata upu o lo tau mawhai. That's an encounter. O tangata ngā lulue ma le whasolo i na lei ma ua vāea to tele o tangata mai ngā luenga. That's an encounter. Tono a inga ma le tau whasoa ina o tupe maua a inga. That's an encounter. Mai fōringa mai o le tele o mea ia. E whea ngai ai tātou ma le tau sā i linga po le ale mea le lei e te tau ana tupu. Le ale whai unga o le whtaia inga leo le a whai. O le tala lewa o mai e maleko o le encounter lea sa tupu i le tala i le supa. Na iu le vi inga o le atua. E ui lava ina a mata i whtena inga o mawhauwhaunga. Po ai e te tau on wha mangalo ina anga sala. A leo whai u le tala lea i le se mele lei. Mai tal tono le fe au leo le tausanga whau mo tātou. E ia teimi e tātou te whtai ai ai mawhaingta. E o lava i vāo ngā li, vāo songa o tua ngane ma tua whawhine. E iei lava i teimi e tausa ile ai. A le fe au le lei leo wāo mai e mā reko mo tātou le amatanga o le nei tausanga. Po a lava whetaia inga, o a foi whetena inga, o a foi encounter se whea ngai mtātou, sa ile se whai unga le lei. Sa ile se taua lunga le lei. Awane i iu i se mea e whetena iai, ma whemisa iai, ma whetaua iai tangata. E leo le whina ngalo lea o le atua. Whina ngalo le atua. Ia maua le whealwhaninga i le. Vāo tangata. Ina le mautonu maria mareta i le maliu o la tuangane. Ma whai eila la whai tionga ia Iesu ana i nei se manue le oti la ma tuangane. Ia ona whitalai leo Iesu au nei o le. To e tū maleola e le ai lava stasi e. Pe a le ui mai a tea ue whōringa mai o le a onga lea. Le a onga lea mo tātou, pe a tātou whea ngai ma encounter sa tātou. Va aipo lea le whamoe moe o le teia inga. Le a le whamoe moe o le encounter. Le a se mea ata mai, e tupu mai i le
Tēnā inga lea o le a tupu. Ina ua whengai Paulo ma tēnā inga o lona soifua. Ma ngai atu lana savalinga I le laasanga e mawhai. E ona mauti noa e Paulo le mea tonu lava na whinangalo ai Iesu mo ia. Ona whaile e Paulo le whaupunga lea e leo toi ola. O ke risolo ola I tonu ia tau. O le ola foi olo o ola I nei o te ola I lava whaatasi mai Iesu o lea na ia fo ina mai o ia moa. Whengai lava I tātou malu I tau. We face encounters almost every day of our life. But we need to be very smart and very wise in how we encounter Christ during our time of uncertainty. Tāona tātou I loa, mawhauwhau lelei, I le ngā solongo le nei Tausaga, o a mea e tutupu mai, tono a inga, o a mea e tutupu mai le vāo urunga li, tāne ma le a vāo mātua ma whanau, vāo le usonga, tono a inga e o lava I tono e kalesia. Ia tātou ata ma mai, e sa ili po le whea I unga, e vi I ai le tua. Po le whea I unga, o le encounter e vi I ai le atua. Te o tātou tālo. Mātou whalongolongoi, lo whetalai mai moi mātou. Te ao ina whea ngai mātou ma whetena inga o manatu malangona ma mawhauwhaunga. Tau sa ili foi lo mātou le ato toa, po feo ta tia I le fina ngalo o lau fia moi mātou. Wai ao mai moi mātou. Ina ia mātou I loa o na whaatino o wala e vi I ai o lo mātou tamā. Ia, vea ia lea e whai ma awa o ngā a mata o le whai ngā malanga o nei Tausaga moi mātou. Ia, malo mātou tālo ia awa I mailau fia moi mātou. O au mātou tālo e alailo sua whai Iesu. Amene. Tātou tālo. Wa mātou wangaia nei le lao ai o whaai longa o loa lofa tūnoa. Ma le tāu langa o le whao le tangana e Sauniga I lo lava soi fua na ofo ina mai. Mai au inai mātou ina iau mātou whai ma whamana tunga I a te oi. Ia so uma mātou te ai ma wheinu ai. Ma o lea whau o mailau e kalesia, mātou te whaatino ina ma le usiu stai. Lo fitalai mai moi mātou. Mātou te tālo. Ia e whaamalia ina o mātou loto ma o mātou nganga. I le tau langa o le tongi ola o e Sauniga ala I lo lava soi fua o lo tino ma lo toto na malingi. Ma ia mātou o ai le lololangi ma whao ngā ina I mātou e whai ma mōli mau I lo alofa ma lo wanga lelei. Au au mātou te tālo ala I lo suafa Iesu. Amene. O le pōna whalata I nai le leo Iesu na ia tango I le aretum si tia I o latou luma. E na o maona whawhetai ma whetala I atu o lo tino nei wa tofi e whai ma
sui o outou. Ia outou whaia nei mea ma whamana tunga ia tau. Ia so o mātou te ai ai. O mauna o lātou ai o na isi tia leo le ipu i o lātou luma ma whetala i atu le ipu le nei o le whenga inga whaulea i lo toto o whama lingi ina mo le whama ngalo ina o ngasala. Ia outou whaia le nei mea ma whamana tunga i a tau. Ia so o mātou te wheinu ai. Te wa au ina o na talia lea. Le, tai. Wow. Pe lava o nā lofa mai o le tua i le lorangi. O ia, au mai e lona atali e tō tasi. E na ia le whanos tasi e whatu tua i a te ia. E ia maua e ia le ola e whawawau. Whetalai e su o au nei le a reto le ola. O le sau ia te au e le fia ai lava ia. O le fatua tua fo ia te au e le toe fia inu lava ia. O au le a reto walu ifo mai le langi. O au le a reto leola. O le nei le a reto walu ifo mai le langi. Ai se ai o na le oti lea o ia. O au le a reto ola na luifo mai le langi. Pe a ai se tasi le nei a reto, o na ola ai lea o ia e whawawau. O le a reto foi o te avatua o lo tino lea. O te avatua maola o le lalolangi.
Tau au ina ma talia loa, to e whafo i ane le ipu. Le. E tala Iesu i le whawhine Samaria. Ana e i loa le mea fua i fua le atua. Ma le ua whai atu ia te oe au mai ia te au o te inu. Po ua e ole mai ia te ia, ona fua i atu le e ia te oe o le vaiola. O le inu i le nei vai e toi fia inu ia. A se inu i le vai o te avatu ia te ia e le toi fia inu lava ia. A le vai o te avatu ia te ia e a vea i to tonu ia te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola whavavau. Tali fine Samaria le li ie. Au mai ia tau le nā vai. Ina ia o le toi fia inu. Ina ia o le toi sau foi i nei e utu vai. Whetalai Iesu e moni. E moni o te whai atu ia te outou. A whai tau te lea ai le tino le atali o le tangata. A le inu foi lona toto ua lei to tonu ia te outou le ola. O le ai i lo tino mainu i lo toto. Ua ia te ia le ola whavavau. O te toe whātuina foi o ia. I le aso ngā taanga. A wā o lo tino le mea ai moni lea. O lo toto foi o le mea inu moni lea. O le ai lo tino mainu i lo toto e tū mau o ia ia te au, o au foi ia te ia. Wa ua whapea lava. O nā lofa mai, o le atua i le rolangi, o ia au mai ai lona tali e tōtasi. Ina ia le whano se tasi e whatu tua ia te ia. Ai e maua e ia le ola whavavau.
Wa e le tu una lava. Se me tasi o loso I fua. A wa e ofo ina mai ato toa e oe lava. Vai matongi ola o le tangata angasala. Ma wa e saunia fo I le ola whavavau mo e whatuatua ma whamaoni I ate oe. Vea lea e whai ma moli mau o lo mato o atu I le lalulangi ma whaatino ina lo finangalo. Wau mato te talo e alai lo lawa swafa Yesu le li man faola. Amen. Ole pese o saunia e o lua.
Mo le whawhai tele tā penanga au lotu mau whai pese tusa male tātou tāpua i ngā mata o ni Tausaga. Mā loi tai pese ma le au ta la au, ya, ma le au tai pese. Ya, ma moe le a whale lei a tili tātou whai pese ni Tausaga. Tātou ngā ruenga tā penanga o vi inga o le atua. Nisi nei o tātou folfolanga whale tolu i le āmatanga o le nei Tausaga. O le aso sā luasfulu lima o Januari, o le aso sā leo tūpulanga le kalesia i Samoa ma whafofoi. O le aso sā lea, o le aso sā o tūpulanga. Ma e whai mai nei porua ia le tātou mawhitanga tūpulanga o le whale tolu. Ia mō le aso sā o tūpulanga. Whai fo ia mawhitanga tūpulanga a le vaenga le do ngā tonu ia whapena fo le vaenga o loi i le pito i lunga. Whamoe tofu le utalavou, ma le whata oto e whatino, po se whata oto mai le whenga inga tuai, po se whata oto mai le whenga inga fou, whaita lia o tau, i lau tau filfilinga o le whata oto tau te mana na o e whatino, whatala, ia le whainga, ia ma whatino ia le whata oto. Tofu le utalavou ma le siva whale anganga. Tofu foi le utalavou ma le pese lotu e Sauniga mo la lato presentation. Ai o le lotu o le a tatalo whaftai le talavou mai ke semane, talo fata ese le talavou mai Cannons Creek, ai te talo manaonga le talavou mai Polulua. O le lotu la lea, uma le lotu o nafto a whai lea o play, o fata oto, ia ma siva whale anganga, ia ma pese lotu o lea whai le taime o presentation. Lotu leo le a teita ia le sunga le ofisa o Congregational, sunga Tanutaki, ia malaunga mo le se upu whamalo si au mo whanau i le nei fo i Tausaga fou. Mai le lotu ia ona whata whaatino leo presentation sa au talavou i pe ona tāua o le tala, o le whata oto, o le pese whaleanganga ia ma le siva whaleanganga. Ea mata le tātou lotu leo tūpulanga i le solusu lima i tāle whae fiafi. Ma e whai mai i nei ia le tātou mawhitanga lea au talavou. E o mai lava le au talavou ia ma lātou tai o le ipiti tātou te whai ti whātasia i nei. O mai a le au talavou ia ma lātou iputi. A le ise ipiti a le au talavou. Ia tau te whaiti ia whātasi. Me tāua ia tātou tofu sao, ia ono toa tele, ia tātou o lotu e awa i mai, ia au tātou o tūpulanga e tātou te whātino ina ia le piti. Hamon mole le mawhitanga tūpulanga Polulua, fia whaistatu whiloa ingana nil tāl whā. Mo Polulua foi o lotu au leo e amata i le sululu i tā leono. Ia, mo Polulua foi e manao mia ia seisi e whaise ofisa o le malo New Zealand o la inga lue ai mwhaina na whaia kopi o tātou lotu ia tātou tusi whai lotu. Tātou tusi whai lotu leo le tusi o le IPRA ia ma le tusi au leo ma le tusi au tau mwhai. Whai ei tātou tusi langa leo a mai Samoa tātou tusi. Mō ke se mane tātou te whai lotu whātasi le sāsau. Ia ke se mane ia ma whai es tātou tala e fuafua ina le whainga o lautou sāilinga o se whai whiau mō leo lotu. Tātou te whai loa ilai le sāsau. I ke se mane ia mau teita ia tātou sauninga ia ma whai es tātou
tala mo le whamoemoe o le saʻilega o le faifeʻau. Ia ao lo taʻatia leleia Cairns Creek se i tatou faatalitali po le ale tonu o toeina i le latou fono lea la fai nei a Ianuari. Ia ona iloa lea o lesi lasaga e seʻi ai tatou. Ia o le talo whamanuia le atua i au lotu taitasi. Pei ona mua i o atu whamatalaga. Ia whamanuia le atua. Te le fuafuanga al tatou whale tolu i lea au lotu ma lea au lotu. O lo whamoemoe i ngā solonga le nei Tausaga o le talo. Ia whamanuia le atua i fuafuanga uma. Ia tatou whaiu le talo. Tuma mai o mātou lunga ma lunga o lau whanau le rangi atoa le alofa ma le file mua lau a fio le atua le tamā. Le alofa silisili ese o Iesu keriso le li i malfaola. Ma futa ina i mātou e lo lava nganga pa ia nei se i o le whavavau lava. Amene.